खुलुमबाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं निउटन बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामगोन जाहाथे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव सहैनाय बादि। आरो आंनि बे चेनेला माबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि थाखाय नङा। जायखिजाया भिडिअखौनो आं होनाय जायो। नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि मोनसे गोनांथार रादाब। फैगौ 12 मेआव क'क्राझाराव खुंजागोन ल'कसभा बियाबनि भट थुनाय आरो बेखौ लानानै दायो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा बिटिआरनि जायगा गामि गामि फोसावदिंनाय आरो बाथ्रा बुंनायखौ गोबांथार नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदि समावनो दायो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोनि जानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनाय एबा फोसावदिंनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिखौ थोंजोङै फिनजाथाय होदों। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंगासिनो। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ 4 लाख भटनि फारागथियाव देरहागोन। बेबायदि बाथ्राजों दाबि खालामदों बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ। थांनाय बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जइन जादोंमोन बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ। नाथाय इउपिपिएलनि जानानै दायो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बारसोमदों बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ। बेबायदि समनि गेजेरावनो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिया देरहानो हाया होनना गोख्रों रावजों बुंदों चन्दन ब्रह्मआ। बे समाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ मिडियानि गेजेराव मा बुंदों फै जों नायनानै लानि। এইটোতো হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ যিটো দেখা পাইছে। কমেও 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী তথা এনডিঅ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত অধিক ভোটত জিকিব। এইটো আজি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা কি দেখা পাইছে? এইটোতো 100% বিজেপি। 5খন যিটো লোকসভা হৈ গ'ল 5খনত 5খন 100% বিজেপি ইতিমধ্যে জিকিছে। এইটোতো ডেইলি হৈ আছে লাগাতাৰ হৈ আছে। আজি যিটো পাণবাৰীত হ'ল ইয়াত হ'ল, এতিয়া বেংটল দমগাঁৱত হ'ব, তাৰপিছত দাগগাড়ীত হ'ব। আজি মুঠতে 2000 মিনিমাম আজি হ'ব। হাগ্ৰামা মহিলাৰী এটা কথা কৈছে যে খাম্ফা বৰগয়াৰী এইবাৰ জিকিব আৰু কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব। কি ক'ব আপুনি? এই কথাটোতো মানে চেল্ফ কণ্ট্ৰেডিক্টৰী। ইয়াত অপজিশ্যন তাত কেনেকৈ মন্ত্ৰী হ'ব? বিপিএফটো এনডিএত নাই না। এইটোতো সাধাৰণ মানুহ বুজি পায়, আপোনালোকেও বুজি পায়। এইটো কোনো কথাৰ কোনো তালমিল নাই। আৰু এনেকুৱা মানে কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। মূল কথাটো হ'ল বিপিএফ হিচাপে জিকিব নোৱাৰে। আচল কথাটো হ'ল সেইটো। জিকিবও যদি নোৱাৰে দিল্লীত যোৱাৰ প্ৰশ্নটো ক'ৰ পৰা আহে? আৰু এটা কথা কৈছে 4 জুনৰ পিছত বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ লগত কোনো মিত্ৰতা নাথাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। মানে কি এইটো মইতো বুজা নাই কি হা? 4 জুনৰ পিছত বিজেপি ইউপিপিএলৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা। এইটো জঠিকী হ'ল না গণনা হ'ল তেওঁলোকে?